Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha, subscribe kwi-channel, ulike i-video ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi makukhona-ke i-video engiyifakayo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena kwi-video uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Sibhekela-ke nje ey'gamekweni ezenzeka mihla namalanga la e-KZN. Lapha endaweni-ke yaseMawoti-ke kunesigameko esesehlile nje kusihlwa. Kuthiwa-ke kuney'gelekeqe ey'ntathu-ke ebey'hamba-ke zibamba imizi yabantu, zingena umuzi nomuzi-ke zibamba inkunzi, then bathe uma befika komunye umuzi, kushuthi-ke umnikazi womuzi wazama ukuthi-ke alwisane nesisodwa-ke badubulana-ke ngenxa yokuthi bebebangasona isibhamu, badubuleka bobabili, umnikazi womuzi kanjalo-ke noyedwa wabasolwa. Kuthiwa-ke uthe mayithi uyabaleka nje ejomba igate, kuthiwa-ke waphelelwa amandla, waphelela lapho washona. Then-ke laba abehamba nabo kuthiwa-ke babuyile-ke bafike bathatha isibhamu kulo oselele, then-ke base-ke bebaleka bephela endaweni. Umnikazi womuzi-ke ube esethunyelwa esibhedlela, kodwa-ke esinye-ke sey'gebengu siphelele lapho endaweni. Like i-video, subscribe kwi-channel, mina nawe la kwi-Trend TV kuzohlezi ngikhona ngikulethela-ke indaba ey'trendayo usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.